Alabanza a Jesús. ¿Nadie más? Personne encore? Gloria a Jesús. Alléluia. Hermano Joel. Relation ta papia com Deus, né? Jesus assim, milagre lang, volta dia binkinana, nossa confiada em sua palavra, nossa relação com ele, tá malu aqui, ela binkinang malu, mas ela tem gente que sabe binkinana com no Paul Canames, pastor e ele da nossa relação pe, ela kana sin yedu ela será o do sana depois se que ela malesa bini pero está si confia está sana. Gloria al Señor. Amén. Todo lo que Jesús hizo, Tout ça, Jésus de faire. podemos usar lo que Él hizo. Nous allons utiliser tout ça de faire. Él venció al diablo, Il était gagné, le diable là. pues su victoria es nuestra victoria. Et bien, victoire, c'est victoire pas nous. Amén. Él venció la enfermedad en la cruz, Il vainc maladie sur la croix. pues usamos su victoria. Et bien, nous utilisons victoire. Él despojó al diablo, Il dépose le diable là. exhibió públicamente su derrota, Il exhibe, perd publiquement. pues en Cristo. Et bien, en Yo en Jésus-Christ, esta mañana Matea. exhibo públicamente la derrota del il diablo. exhibe publiquement perdance diable là. En el nombre de Jesús, Dans le nom de Jésus, despojo m'a déposé. toda obra de oscuridad. Toute œuvre fait noir. Toda la victoria de Jesús es nuestra victoria. Toute victoire de Jésus, c'est victoire nous. Y la oración es usar la victoria de Jesús La prière, c'est utiliser en nuestras oraciones. victoire de Jésus dans la prière nous. Amén, hermanos. Vamos, porque hemos ya analizado esto. Nous avons déjà analysé ça. Pues lo que análisis de Romanos 8, 26 al 27, Et bien, c'est que que nous voyons Romains 8, verset 26-27, el Espíritu nos ayuda. l'Esprit l'a aidé nous. El Espíritu Santo viene a nuestra ayuda Cet Esprit a venu aider nous. cuando oramos. Là qu'on a prié. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Pues tenemos que permitir al Espíritu Santo Mais nous devons permettre cet Esprit ayudarnos. pour l'aider nous. Amén. La oración es una debilidad. La prière, c'est une faiblesse. ¿Todos están de acuerdo? Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? La oración es poderosa, La prière qui est pouvoir, pero es una debilidad. mais c'est une faiblesse. ¿Quién me puede explicar? Parece contradictorio, ¿no? C'est d'accord que le contraire. Qu'est-ce qu'il va expliquer? Hermana Charlie, explíqueme. Yo digo la oración es poderosa Moi, je dis que la prière il a un pile pouvoir. y digo también la oración es una debilidad. Et moi, je dis tout, la prière, c'est une faiblesse. Alabanza al Señor. Bueno, en mi parecer, cuando yo digo que la oración es poderosa, yo sé que la oración es poderosa, pero depende la debilidad que yo tenga o el problema que esté pasando. Yo sé que si oro, Dios me puede ayudar, Dios me puede levantar, pero tengo tanta debilidad en mí que digo, ¿para qué voy a orar? O sea, en mí misma, ya yo dije, la oración tiene poder, Dios me puede levantar por medio de la oración, pero tengo, no sé si es duda o qué, que yo, sí, ¿para qué voy a orar? Ya me dejó pasar por eso, no voy a orar. O sea, que dentro de mí yo tengo ese sí y ese no. Alabanza al Señor. Para orar, Pour prier, para arrodillarse a orar, vous mettez un genou pour prier, amén, ahí está el problema, ¿no? c'est le problème, oui ou non? Y si usted no levanta temprano a orar, Si vous parlez avec bonheur pour prier, ese día le pasa a usted sin orar. et juste ça capable de passer, c'est sans qu'on pas prier. ¿O no, hermanos? Oui ou non? Si una vez que el sol salga Et une fois que le soleil est levé, y usted comienza con los afanes del día, vous commencez avec toutes les affaires pour faire la journée, ese día se va et bien juste ça aller passer sin orar. sans prier. Amén. Si usted un sábado que está en casa Si c'est un juste samedi ou la caille, no ha orado en la pas madrugada, prier devant jour, cuando se levanta le lever, con todos los avec quehaceres, tout bagage qui est pour si faire, usted se arrodilla, si vous mettez un genou, está pensando en la ropa de lavar. ou passer des gars pour laver, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Pues para arrodillarse, para comenzar a Et orar, vous mettez un genou pour commencer à prier, muchas veces es una debilidad. plusieurs fois son Es faiblesse. un esfuerzo que usted tiene que C'est un hacer. effort besoin de faire. Pero si usted logra arrodillar, Et bien si vous réussissez, mettez un genou. si Si usted logra comenzar a orar vous réussissez, commencez à y el prier, Espíritu Santo le ayuda, l'Esprit a venu de haut, el efecto es poderosa. et bien effet le pouvoir. Pero al comenzar a orar, Mais quand on commence à y prier, qué orar, et que vous voulez prier, y cómo comenzar comment vous commencez a prender ese motor, à prendre pour lui-même au ça, alabanza, a et des veces, fois, amén,
Es fuerte. li fort. Alabanza al Señor. Pues la oración es una debilidad. Eh bien, la prière, c'est une faiblesse. Me gusta orar Moi, j'aime prier. cuando ya estoy orando. Là que moi, je t'ai prié déjà. Pero para comenzar a orar, Pour commencer à prier, esa parte no me gusta. partie ça m'a remel. Pero una vez estoy Mais une orando fois que je t'ai prié y siento déjà, su gloria, Siento su gloria, siento su poder, siento su pouvoir, siento su unción, su unción, no me quiero detener. moi pas voulais camper. Pero para empezar, Mais pour commencer, es una debilidad. c'est une faiblesse. Cuando para la palabra del Señor, Louer le Seigneur. no sabemos cómo pedir como conviene. Romanos 8 estamos analizando, Nous ne 26 connaissons y comment pour 27. nous demander dans ça qui est avantagé nous. No sabemos cómo pedir como conviene. Nous ne connaissons comment pour demander ou bien qui ça qui est avantagé nous. Amén, hermanos. Es otra cosa. C'est un autre A bagage. veces usted se arrodilla y no Et sabe la fois mettre à genoux pas connaît. dónde empezar. Qui côté pour commencer? El Espíritu Santo mismo intercede por C'est nosotros l'esprit a même, il a intercédé pour nous. cuando le invitamos, Là que nous invitons. cuando le permitimos, Le que nous permettre. cuando, amén, le dejamos tomar control de la oración. Là que nous quittons le prendre contrôle dans la prière. Él intercede por nosotros. Il a intercédé pour nous. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Y ahí está el problema, Et ¿no? c'est là le problème d'ailleurs. De conquistar, que Él tome control De conquérir, qui est libre contrôle. y dejarlo en sus manos. Et puis quitter le dans main là. Porque muchas Parce veces que plusieurs fois, tenemos nuestro makutu. nous avons ma coute nous. ¿Qué es makutu en español? Tenemos nuestra canasta Nous avons ma coute nous, panier nous. de peticiones. Un paquet plein à biblière. Amén, hermanos. Y muchas Y veces plusieurs fois, queremos hacer vacía esta Nous canasta. voulons faire panier ça avec une vide. Antes queremos vaciar la canasta. Avant nous voulons faire le vide. Amén. Antes de pasarlo al Espíritu Santo. Avant pour nous passer en bas cet esprit. Y ahí está el error. C'est là erreur. Porque podemos vaciar la canasta, Parce que nous voulons vider, nous voulons faire panier à vide. supuestamente, Soi-disant, amén, saciando nuestra conciencia, satisfaire conscience nous. saciando nuestras emociones. Satisfaire émotion nous. Pero eso no quiere decir Ça veut dire, lo que está en esa canasta Sac dans panier. llegó la presencia del Il vient dans la Señor. présence de mon Dieu. Usted tiene que venir con su canasta llena Nous venons avec panier au plein. y decir, espera canasta, Vous dites, dans la panier. y clamar al Espíritu Santo. Relais dans cet Que esprit. Él toma control, Que Él toma control. que Él comience a interceder. Commence à intercéder. Y Él va en la canasta Nous lui parlons la panier. a sacar esas cosas, Retirer bagaille ça. esas peticiones Y prière, que Dios quiere Et obrar. bon Dieu voulait faire Y Él va a sacar y decir, Padre, mira aquí. Papa meilleur là. Padre, mira esa profundidad Papá, aquí. mi Esta profundidad. necesidad profunda, Necesidad Señor. profunda. Padre, Papá. mira este deseo Gardez désir. que está conforme a la voluntad de Dios. Selon volonté mon Dieu. Entonces usted va a ver Y mira, Samuel, ¿eh? que hay cosas en esa canasta Bagaille qui n'a pas rien. que se solucionan Yo solutionné. poderosamente Avec pile pouvoir. porque usted entregó su oración Parce que prions l'arrivée. al Espíritu Santo. Ou que tu prions là. ¿Cuántas veces nuestras oraciones Combien de fois prier nous yo? es orar esa canasta? C'est prier pour panier. ¿O no? Y nos sentimos bien. Et nous sentons bien. ¿No hay nada más allí? Pas rien encore là. Ah, el nieto que nació ayer. Padre, mira el nieto. Qui fait hier papa, mais petit qui fait hier. Y nos sentimos, no, he orado. Moi prier. Pero ¿cuántas de estas peticiones están en la presencia del Señor? Mais combien de prières nous qui viennent dans la présence de mon Dieu? Continuamos, con gemidos indecibles. Avec gros soupir. Pues el Espíritu Santo se derrama ante el Et Padre, puis cet esprit il descend devant papa. orando por A nosotros. prier pour nous. Y algo importante, C'est pas important. el Espíritu Santo siempre El Espíritu a tout temps intercede conforme a la voluntad del Padre para La nosotros. intercéder selon volonté papa pour nous. Amén, hermanos. Y esto es importante. C'est ça qui est important. Vamos a ver, ya hemos visto diferentes formas que los cristianos oran. On a différentes façons que les chrétiens prient. No digo que es mal, On va dire que c'est un mauvais bagaille. porque usted tiene que añadir On doit ajouter la oración en el Espíritu la prière en esprit. para mejor Pour une oración. meilleure prière. Oraciones con resultado. Prière avec résultat. Oraciones poderosas. Prière pouvoyer. La oración doctrinal, Prière doctrinelle que siempre es buena, qui est toujours bon. y la oración por medio del Espíritu. Et la prière par moyen de l'esprit. Diferentes formas de orar, Différentes hermanos. formes de prière, frère Samuel. Amén. Si voy demasiado rápido, Si je vais aller trop vite, tenemos el mensaje del jueves, nous avons un message à jeudi. donde expliqué todo esto, pero Donde puede expliqué alzar su todo mano también. Vous rappelez bien tout. Mayoría de creyentes oran a base de sus situaciones, ¿o La no? majorité des chrétiens, ils prient selon bien à base de situations. ¿No tiene dinero? Vous n'avez pas d'argent? Voy a levantar un ayuno para pedir dinero. Mon frère fait un jeune qui va demander l'argent. Amén. Su hijo tiene un problema. Petit, il y a un problème. Voy a levantar un ayuno para mi hijo. Mon frère fait un jeune pour petit moyen. Oramos a base de situaciones. Nous prions à base de situations. No digo que es mal, Ce n'est pas un mauvais bagaille, pero no es la oración más perfecta. mais ce n'est pas une prière qui peut pas faire.
a base de lo que está en nuestra mente. À partir de ça qui est dans la mémoire, nous. ¿Qué dice cuando vestimos la armadura? Qui ça qui dit là que nous mettons habillés avec zam yo? Hay una pieza que tiene que ver con nuestra mente. Il y a une pièce qui est à mémoire, nous. ¿Cuál pieza Qui es? pièce liée? El yelmo Casse, de la salvación. casse de délivrance. Amén, hermano. ¿Qué es el yelmo de la C'est ça salvación? que c'est casse de délivrance. Que dice Dice que cubrimos nuestro mundo, nuestro mundo de nous pensamientos couvrons monde pensée nous yo con el yelmo de la salvación. avec casse de délivrance. Jesús es nuestro Salvador. Jésus est sauvé nous, Pues protegemos nuestra mais mente. nous protéger mémoire. ¿De qué lo protegemos? À qui nous protéger? De tantas De cosas qui ça avec un paquet de que bagages quieren agobiar qui veulent réunir y là, ocupar nuestra qui veulent mente. occuper mémoire nous. Y dice también en Il dit Corintios dans Corinthiens, que tenemos la mente de Jesús. nous avons mémoire à Jésus-Christ. Y yo pregunto, Il m'a posé une question. ¿la mente de Cristo Mémoire à Jésus-Christ. está llena de preocupaciones? Il est plein de charges à préoccupation. No está empty, sí, pero no está llena de preocupaciones. Il n'est pas vide, mais il n'est pas plein de préoccupation. Amén, hermanos. Amen. Pues si oramos desde nuestra mente, Mais si nous prions depuis porque notre está llena mémoire, de preocupaciones, alléluia, porque está llena de parce qu'il y a preocupaciones, plein de préoccupations, no es la mejor ce n'est oración, pas une meilleure prière. es la oración desde nuestra C'est mente. une prière qui sortit dans la mémoire. A veces nuestras emociones son tocadas Et parfois, émotion nous touche. y lloramos Et nous crier a base de lo que nuestra à emoción partir de ça, que émotion nous, nos motiva. les motiver. Somos seres humanos, tenemos Nous emociones. sommes êtres humains, nous avons émotion. Pero qué precioso es Mais qui peut se que faire cuando estas emociones Estas emociones son tocadas por el Espíritu Santo, touché par le el Saint-Esprit. quebrante de Dios. Devant bon Dieu. Es un lloro, C'est un cri. pero un otro lloro. Es un autre Un crier. lloro con resultado. Un cri avec Un résultat. lloro con efecto. Nous crions avec effet. No digo que no podemos orar. On ne peut pas dire nous ne pouvons pas crier. Sí, somos seres humanos, lloramos. C'est mon nous, nous pouvons crier. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén. Pero esas emociones Las emociones, yo, no C'est siempre pas tout le temps nos ayudan. l'aider nous. Son oraciones que suben como humo, C'est prière qui monte pour la fumée, pero no llegan muy lejos. mais on va arriver trop loin. En Apocalipsis, La révélation, alguien puede buscar ese texto, creo que es el Apocalipsis 6. on prend la révélation chapitre 6. Dice que creo que los que están debajo del altar, las almas debajo del altar, Lisez-moi que une âme qui en bas de tabio, clamaron a et Dios t'as prié dans bon Dieu. y su oración subió como humo, Prière monte comme la fumée, pero Jesús mais Jésus, tuvo que añadir Ajouter. su intercesión l'intercession li, para que esa oración llegara al trono de Dios. pour prier ça va arriver devant le ¿Lo trône de bon Dieu. encontraste? La hermana Sara lo puede leer. Alabanza a Jesús. Alléluia. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dio vestiduras blancas, y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos. Y nos dice ahí Jesús, Apocalypse 6. hay Apocalipsis, ese texto lo quería buscar, pero me olvidé, donde Jesús añade Côté a que las Jésus oraciones ajouté dans la prière, su amén amen li. y sube a la presencia del Señor. Il est monté dans la présence du Seigneur. Vamos a la oración doctrinal. On aller dans la prière doctrinelle. Oración doctrinal prácticamente La prière doctrinelle, pratiquement, es orar la palabra. c'est prier parole. Si usted no sabe dónde empezar, cómo orar, Si vous ne connaissez pas comment pour commencer, comment pour prier, amén, siempre es bueno. c'est toujours bon. Amén, cuando usted no sabe dónde empezar, Là, pas côté pour commencer, comenzar a orar la palabra. commencer à prier parole là. Amén, hermanos. Amén, siempre será bueno. Il te toujours plus bon. El Padre Nuestro, Papa nous, que suena muy religioso, qui sont très religieux, pero es una oración poderosa. c'est un prière qui a plus le pouvoir. La religión le puso un estigma, se dice, arriba. Et religion mettez quelque chose sous lui. Una vez una hermana me preguntó Et une fois, il y a un sœur qui pose une question. cómo orar, etcétera. Comment prier, etc. Dije, comienzo del Padre Nuestro, Kiko. Et encore commencer, papa nous qui est dans le ciel là. Pero un día me dice, sí, pastor, yo le pregunté cómo orar y usted me dijo que orar el Padre Nuestro. Pero cuando él lo repite, Et parce que là, qu'il t'a répété, suena tan. Yo comencé a reír. moi, commencé à rire. Y después voy a decir el orar también el Ave María. Après, je me presque dit bien, commencer à prier, dire Ave Marie, Ave Marie tout. Por
Porque la religión Parce que religion, se apropió yo approprié de esta oración tremenda. de prier, belle prière ça, Casi no lo queremos orar. presque le pas prier. Y vamos a ver más adelante, Va le ça devant. el que nos enseñó esta oración es Cristo. Il y a un monde qui enseigne nous prier ça, c'est Jésus-Christ. Nuestra hermana Aira. Amén. ¿Puede leerla? Revelación 8. Révélation chapitre 8. E outro ángel pimpara no altar com uma paciência de ouro dentro sua mão. E a paciência a guarda do nana para oferecer essa aqui, junto com a oração de todo santo na altar de ouro que estava diante do trono. Amén. E a uma de essência, junto com a oração de santo a subir diante de Deus, fora de ángel sua mão. Amén, hermanos. Ahí vemos a Jesús añadiendo Là nous Jésus a ajouté su amén amen li a esas dans oraciones prière yo y subieron a la presencia del et Señor. monter dans la présence Seigneur. Necesitamos Nous besoin la intercesión de intercession Jesús, Jésus del Espíritu Santo Saint-Esprit en nuestras dans oraciones. prière nous yo. Y si usted sabe cómo comenzar, comienza a orar la palabra. Et si vous par contre comment vous commencez bien commencer prier parole là. Mira, hemos cantado la palabra. Regardez nous chanter la parole là. Jehová es mi pastor. Jéhovah c'est Seigneur c'est d'homme. Eso es verdad, eso no es verdad. Est-ce que c'est vrai mais c'est pas vrai? Amén. Nada me faltará. Moi pas manquer rien. A veces yo comienzo ahí solamente, Et si moi commencer là seulement, me paso un rato allí, il va passer un bon moment là. que Dios, Jehová es mi pastor. Que bon Dieu Jéhovah c'est berger. Nada me Moi pas faltará. manquer rien. Amén. Usted toma esa palabra, Ou prend parole là. esa victoria, Victoire ça. esa verdad absoluta, Vérité absolue que ça. usted aplica a su Ou situación, appliquer la situation. cualquier situación que está pasando. N'importe situation là dedans. Jehová es mi pastor. Jehová c'est berger moi. Nada me Moi pas faltará. manquer rien. Amén, hermanos. Sea situación financiera, Les situations de financières, enfermedad, maladie, etcétera, etc. la palabra de Dios siempre es buena. Parole bon Dieu est toujours bon. Amén, hermanos. La oración por medio del Espíritu Santo. La prière par moyen de cet esprit. Vamos todavía recapitulando. Jusqu'à présent, on a prépassé. Pocos creyentes oran por medio del Espíritu Santo. C'est un peu chrétien, ou bien un petit casse chrétien qui prie par moyen de cet esprit. Amén, hermanos. Amen. Si usted ve, Si ouais, oramos nous prions antes de comienzo del servicio, avant de commencer ce service là, nous cantamos, chanter. todo eso Tout ça, yo, es para crear un ambiente c'est pour créer une ambiance, de unción, onction de poder et pouvoir para poder recibir la palabra de pour Dios. recevoir parole bon Dieu. Porque la palabra es espiritual. Parce que parole là, est spirituelle. Yo necesito esa On a unción, besoin d'onction ça, esa inspiración, inspiration, pero usted también necesita estar mais nous-mêmes, nous avons besoin pour en nous, el espíritu. en esprit, Si no, no llega. sinon pas privé. Amén. Por eso todos nosotros cantamos. Pour ça, nous tous nous chanter, oui ou non? Cuando el culto empieza, Le service a commencé, todos nosotros estamos de rodillas, nous tous nous sous genoux, porque todos nosotros queremos parce que recibir. nous tous voulons recevoir. Y el que tiene que ministrar, Qui est pour ministrer, hein? clama aún más, La prière le plus toujours. que es una responsabilidad muy C'est grande. une grosse responsabilité. Señor, inspírame. C'est inspiré. Pero para usted recibir, Mais même pour recevoir, porque yo no voy a hablar a su mente, voy a hablar a su espíritu. je ne vais pas parler dans mes mots, je vais parler dans l'esprit. Su espíritu tiene que estar avivado L'esprit a besoin de réveiller. para poder recibir la Pour palabra. recevoir la parole là. Esta palabra le toca. Pour ça toucher. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. Y son pocos los creyentes que oran por medio del Espíritu Santo. Et c'est un petit classe chrétien qui prie par moyen de cet esprit. Estas son las oraciones que llegan al cielo como humo. C'est ça qui prie qui vient dans le ciel là, la fumée. Las La oraciones prière, yo, hechas no qui conforme fait mais qui passe selon, simplemente la razón humana, simplement raison humaine, pero en el Espíritu. mais en esprit. Amén. Son oraciones C'est prière, yo, desde el corazón de Dios. depuis dans le cœur bon Dieu. ¿Por qué desde el corazón de Pour qui Dios? ça depuis dans le cœur bon Dieu? Porque las oraciones conforme a la voluntad de Parce que Dios prière, yo, c'est la volonté bon Dieu. son contestadas. Yo répond. Pues es desde el corazón de Et Dios. bien tout ça, il sorti depuis dans le cœur bon Dieu. Son oraciones con su poder. C'est prière yo, avec pouvoir. Todo Dios hace para nosotros, Tout hermano. bagaille bon Dieu fait pour nous frères. Solo tenemos que entender, comprender Ça, on a besoin de comprendre y dejarnos llevar por el Espíritu Santo y su palabra. et laisser nous aller par moyen de cet esprit et parole. Él añade su poder Il y a émettre pouvoir a nuestra dans la oración. prière. Nous. Alabanza del Señor. Y conforme a su voluntad. Et selon volonté. Li. Ya hemos visto esto. Nous hermanos. déjà ouais ça déjà. Amén. Vemos el círculo de la oración. Nous ouais un sec prière Amén. Del corazón del Señor. de sortir dans le cœur Seigneur Con el poder de Dios. avec pouvoir bon Dieu Y conforme a su voluntad. et selon volonté. Li. Allí el Espíritu Santo Et toma là cet esprit apprend mis profundas c'est un necesidades système qui est très fort
y los trae ante el Et Señor. puis il y a aller avec le devant Seigneur. Amén, hermanos. Son necesidades C'est nécessité yo que cuadran en ese círculo. qui d'accord avec sexe ça. Alabanza al Señor. Y son contestadas. Et puis il répond Vamos a hablar al Señor. comme capable le Seigneur. La oración no es simplemente hablar con Dios. La prière c'est pas simplement parler avec bon La Dieu. oración es guerra. La prière c'est guerre. La oración en el Espíritu es guerra. Prière en esprit c'est une guerre. Usted batalla. Ou bataille. ¿Cuál para hablar al Comme Señor? capable le Seigneur. Amén, hermanos. No se duerma. Pas dormi, Amén. Levántase y camina. lever, marcher. Recibe la palabra. C'est pas parole là. El sembrador fue a Dans sembrar. le cime, Y algunos cayeron en qué? quelqu'un qui est tombé qui côté. Depende de usted Depende de vous-même. si recibe esa semilla. Vous recevoir Y usted plante là. necesita esa Vous semilla avez besoin de plante là para crecer. pour grandir. Amén. Pues esté atento. Et bien on doit suspendre. La oración en el Espíritu Prière en esprit, es guerra. c'est une guerre. ¿O no, hermano? Oui ou non? Es guerra. C'est une guerre. A veces va Il fácil, va falloir aller facile. a veces no. Il va falloir non. Usted tiene que arrebatar lo que Dios le ha dado a Vous usted. devez prendre ou bien redire ça que bon Dieu va ou. Amén, hermanos. La oración en el Espíritu es el arma que destruye fortalezas. Prière en esprit, c'est une âme qui détruit toute foyer. A veces usted está pidiendo algo Il va falloir demander un bagage. y el diablo se interpone entre usted y Dios. Diable a campé là, il empêche ou même avec bon Dieu. Amén. No deja pasar esa Il bendición. n'est pas quitter bénédiction à passer. Y si usted no clama, Et si vous-même vous pas si relé, usted no hace si guerra, vous pas fait guerre, usted dice, ¿por qué Dios no me vous avez contesta? dit bon, pour ça bon Dieu pas répondre moi. Porque usted no logró Parce que vous pas réussi quitar lo que te estorba, pour retirer ça qui est péché. lo que está allí. Ça qui là. En la oración en el Espíritu Prière en esprit, es el arma que destruye fortalezas. c'est âme qui détruit foyer. La oración en el Espíritu Prière en esprit, cambia el il ambiente. change l'ambiance. Uno se siente algo mejor. Vous sentez bagage plus meilleur. Amén, hermanos. No es simplemente venir a la C'est pas iglesia simplement venir à l'église a saciar su pour conciencia. satisfaire conscience. Es venir a la iglesia C'est venir à a l'église tener comunión con Pour Dios. que communion avec bon Dieu. E intercambio con su On espíritu. interchange avec l'esprit. La palabra sale, Parole la sortie. pero cada uno es tocado Mais chaque monde touché conforme a su necesidad. selon nécessité. Los que reciben la palabra Ça del qui Señor. recevent la parole Seigneur. Amén, hermanos. La palabra es poderosa. Parole là, il y a un pile pouvoir. Alabanza a Jesús. Alléluia. Cuando lo creen. Combien de monde qui croit ça? Ahora mismo, hermana María Giselle me da un testimonio. ¿Puedo contarlo, hermana María Giselle? Et c'est Gisèle fait moi un témoignage. Mais est-ce qu'il me raconter lui, c'est Gisèle? Amén. Amén. Ella cumplió años C'était anniversaire lui. y yo mandé un voice para ella felicitarla Moi voyais un voice pour lui pour moi féliciter. y hice una oración Et moi il fait une prière. por medio de ese voice Pas moyen de voice ça. para que Dios la bendiga, Bon Dieu que bénisse. Dios haga su rostro sobre su vida, Bon Dieu le fasse sur que lui. Dios le Bon guarde, Dieu protège. que siga cumpliendo años hasta el rapto de la Pour iglesia. continuer à accomplir un anniversaire juste dans l'enlèvement de Y l'église. ella me cuenta ahorita, Il t'a raconté tout à l'heure. pastor, cuando usted mandó ese voice, yo estaba en cama Parce que là que vous voyez voice ça monter sous cabane moi con un dolor de rodilla avec douleur genou. y no podía Pas caminar. capable de marcher. Mi hija me trajo café, Il film pour te manger. Y esa cosa en la cama. Il retire sous cabane là. pero yo puse esa Mais le oración moment de prière. y yo repetí esa oración, Moi, répétez yo prière. repetí esa Moi, oración, répétez prière. yo repetí esa Moi, répétez oración prière. y me Et levanté. puis moi levé. Y hasta el día de hoy no tengo ningún dolor de J'ai journée rodilla. jeudi à pas gain douleur dans genou encore. Amén. Eso es oración. Y prière. No es simplemente hablar C'est con pas Dios. simplement parler avec bon Dieu. Es usar lo que Dios nos ha dado. C'est utiliser ça que bon Dieu ban nous. Amén, hermanos. Para recibir y conquistar Pour recevoir et conquérir bien lo que es de prend. nosotros. Ça qui pour nous. Bueno, para alabar al Señor. Le Seigneur. Efesios 6, 18. Ephésiens 6, 18. Amén. Eso también creo que hemos visto. Et ça, mon quoi, nous te well tout. Mira lo que dice aquí. Orando que en todo tiempo. Il dit prier tout le temps. Es importante L'important orar, pour hermano. prier, frère Sem. Importante. L'important. Mira, parece cosa contradictoria, ¿no? Et ça, c'est qui contraire. ¿Cuál hora es la mejor hora para orar, hermanos? Qui est qui plus bon l'air pour prier, frère Sem? Hermana Zaira. Ahí está hermana Zaira. Hicimos más, hermana Zaira. Levez-moi. ¿Cuál es la hora más mejor para orar? De origem da fa Pablo Dios dia mainta trempa mainta Mañana temprano, hermana Tabita. Matin bonheur. De 3 a las 5 de la mañana. 3h ou bien 5h du matin. Una vez más, hermana Tabita, para que los que están en sintonía escuchen. Dios le bendiga. Las 3 de la madrugada y las 5 de la madrugada. Pero, amén. Amen. Pero, ¿qué hay contrario de 3 a 5 de la mañana en nuestra vida? Mais qui ça qui nous rencontrer
Pendant 3 heures, ese bien 5 heures. momento Et moment ça, es el sueño más sabroso, c'est là ça où on dorme qui plus bon, plus douce. es el sueño más On profundo. dorme qui plus profond. Como decimos, estamos en los 7 cielos, como dice. Tant que nous dit nous dans 7e ciel, Amén. Pero en esa hora mais dans là ça, escuché muchos testimonios nous avons un pile témoignage. de hermanos Et frères, en internet et sur internet que dicen qui ont dit de 3 a 5. 3 heures bien ça pour 5 La heures. Biblia dice de madrugada. La Bible dit Te buscaré. devant jour m'a chercher ou. Amén. Y yo quiero y creo Moi et moi quoi? que es la mejor hora de orar, C'est plus bon l'heure pour prier, pero es la hora más difícil de orar, mais c'est l'heure qui est plus difficile pour prier. porque el sueño está. Parce que dormir igual. Y uno no duerme temprano, Et si on ne pas dormir bonheur, peor aún. plus mal toujours. Pero dicen Et ils dit que en esas horas dans les salles, las puertas del cielo están más abiertas que nunca. porte c'est la pile ouvrie plus que jamais. Hermana Jacqueline. Yo pienso que es la mejor porque hay que hacer más esfuerzo, hay que vencer. Si tú necesitas algo, tienes que levantarte, aunque no quieres, porque en verdad es el mejor sueño en esa hora. Amén. Amén, hermanos. Amen. Alabanza a Jesús. Orando en todo tiempo, Pas jamais suspendre prier, bien prier tout le temps. con toda À oración toute prière y súplica. et gorel, ¿Y qué dice? et qui ça le dit? En el Espíritu. En esprit. Y velando en ello. Et puis surveiller dans eux-mêmes. Mira lo que dice, orando en todo tiempo. Il dit pas jamais suspendre prier. Y dice, velando en ello. Et puis surveiller dans eux-mêmes. Pues constante Et bien, oración. constante prière. Alabanza al Señor. Amén. Usted no es loco. Ou pas un monde qu'il faut. Si tal vez caminando dice, ay, gloria a Dios, Et aleluya. peut-être soit marcher ou dire gloire à Dieu, alléluia. Hay pastores que atacan eso. Il y a un pasteur qui attaque ça, Depende. Mira, sans attendre. cuando yo acabé de recibir la llenura del Espíritu Santo, Là, que moi fait recevoir dimension de l'esprit, yo podía estar danzando y de repente salían las lenguas. et même côté commencer à danser, puis langue sortir. Hay pastores que dicen que es Il y a un exageración. pasteur qui dit ça c'est exagéré. Dilo a Dios, Dis bon Dieu ça. porque las lenguas son del Espíritu Santo. Parce que le langage, c'est de cet esprit. Uno lo puede controlar, On naturalmente. peut contrôler naturellement. Amén. Si yo no quiero, Et c'est une motivation, él no lo hace. il va faire. Amén. Hay excepciones, a veces aún así. Il y a des exceptions comme ça, des fois Cuando comme ça. estamos en rebeldía, Là, qu'il y a une rébellion, nos sacude, pero no de llenar, pero de reprendernos. alléluia. No siempre cuando uno danza C'est pas tout à l'heure que vous dansez. es llenura, a veces es Et c'est reprensión. dimension que des fois c'est dépression. Amén, pero es el Espíritu Santo Mais cet esprit, que está sobre nuestra vida. Hermana Tabita quiere decir algo. Alabanza al c'est la Señor. vie, non? Amén, hermanos. Amen. Y es que estamos condicionados Et parce que nous sommes conditionnés, que cuando estamos de rodillas solamente así oramos. là, qu'il y a un sujet de nous conscience, c'est seulement laisser nous prier. No, Non. usted puede estar meditando en Dios, On va méditer dans bon Dieu, haciendo on algo, va faire un bagage, puede limpiar la casa, on estar va orando. nettoyer caille et puis on va prier. Cuando estamos de rodillas, Là, qu'il y a un sujet, nous, dedicamos todo el tiempo y atención a eso. dédier toute attention à ça. Pero eso no quiere decir cuando usted está caminando y decir aleluya, Mais ça gloria va a dire, Dios, on marche pas dire alléluia, gloire à Dieu. alabando a Dios. Louer bon Dieu, on va louer bon Dieu. Hermana Tabita. C'est ta vida. Lo que pasa también cuando uno tiene el espacio de uno que es para uno solo, que no lo comparte con más nadie, y tú tienes a Dios y tú estás durmiendo, tú sientes como que cuando tú te volteas y tú miras ese reloj que está de frente a ti, tú dices, wow, las 3. Ahí nadie te cohíbe, nadie te dice no, y tú te tiras de rodillas a orar y a leer la palabra. Entonces es algo que me pasa a mí porque nadie me evade mi espacio, es mío. Entonces tengo la libertad de orar cuando yo quiero en la madrugada. Amén. Alabanza, eso es muy importante. Amén, Es muy hermanos. importante. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Il pas jamais suspendre prier et avec gorel et puis en esprit. Pablo lo dice. Paul dit ça. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Et surveiller dans eux-mêmes et prier pour tout peuple bon Dieu. Amén. Es perseverar. C'est persévérer, Es suplicar. supplier, pousser gros, Interceder para otros. intercéder pour l'autre. Bueno, para la palabra del Señor. La oración en el Espíritu Prier en esprit, no es simplemente peticiones delante de Dios. c'est pas simplement bi prier devant bon Dieu. Sí tenemos peticiones. Oui, nous avons bi prier. ¿O no? Oui ou non? Pero no es eso solo, Mais c'est pas seulement ça. orar esas Et peticiones. c'est prier bi prier. Amén.
La oración en el Espíritu Prier en l'esprit, es exigir c'est exiger la victoria de Jesús sobre el enemigo. victoire Jésus sur l'ennemi. Es exigir. C'est exiger. Amén, hermanos. No aceptar. Nous pas accepter. Pero tal vez estás enfermo, Peut-être qu'on est malade, pero usted sigue demandando mais on continue à demander. en el nombre de Jesús. Non, non, Jésus. Tu palabra dice: Parole la dit, pestilencia no me tocará, Pestilence la pas mortandad no me la tocará. mortandade pas toucher. Alabanza al Señor. En tus llagas he recibido Dans blessure, yo m'en recevoir. sanidad. Guérison. En el nombre de Jesús. Non, non, Jésus. Reprendo esta opresión del Ma- diablo reprendre toute oppression sobre diable. mi carne. Sous comme. Amén, hermanos. Los doctores, Docteur, ser humano, l'homme, quiere condicionar nuestra mente. yo veux conditionner mémoire nous. Si usted consigue COVID, Si vous avez Covid, te dicen 2 semanas. yo dis 2 semaines. Entonces, ok, después de 2 semanas soy sano. Ok, et bien après 2 semaines, mon guéri. Eso está el doctor. Ça c'est docteur. Usted puede orar Vous diferente. pouvez prier différent. Usted puede exigir Vous pouvez exiger la victoria de Jesús Victoria de Jesucristo sobre la enfermedad. sous maladie. Y no voy a esperar a 2 Pas semanas. attendre 2 semaines. Amén, hermanos. Amen. Alabanza al Señor. Y orar. Y prier. Y demandar. Demandez. El testimonio de María Gisela, aleluya. Témoignez c'est Marie-Gisèle. Tenía su dolor de rodilla Il y a une ahí. douleur dans le genou Pero là. escuchó esa oración. Il entendait prier. Lo repitió. Il répétait. Lo repitió. Il répétait. En el nombre de Jesús. Non, non, Jésus. Hasta que se fue el Jusqu'à dolor. cette douleur aller. La Biblia dice en Isaías La Bible dit dans Isaïe 12 o 14, una de las dos, 12 ou bien 14, une que el des. diablo nunca Diable n'a suelta. pas jamais laissé ou bien lagué. El diablo representa a Faraón. Diable qui représente Pharaon. Aunque Dios le dio con tantas plagas, Même si vous avez frappé là avec un pile plaie, no quería il soltar. n'est pas voulu quitter. Dios le dio con 10 Bon plagas, Dieu frappé avec 10 plaies, 10 latigazos. 10 coups de raceau. Soltó y siguió, volvió a atacar. Il laissait et puis il tournait, continue à attaquer encore. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Jesús mismo, Jésus même, cuando oró con el hombre que estaba, uno de esos testimonios, il y a un témoignage, el hombre que estaba ciego, il y a un homme qui était avec. él dijo: ¿qué ves? Il dit, qui ça ouais? Dice: veo la gente como árboles. Il dit, moi ouais, monde t'as pied bois. Se mejoró, Il vient première. pero aún no veía Il se bien. parce que ouais bien. Jesús volvió a orar. Il s'est tourné prier. ¿Qué ves? Qui ça ouais? Y vio. Et puis il dit ouais. Jesús en Getsemaní Jésus dans cette semaine, dobló rodillas sous genou 3 veces, 3 fois. clamando al Il a Señor. prié devant bon Dieu. Amén, hermanos. Tenemos